mai lele ia Tonga kotoa, Finefeuiaki tata lele ki mo tolu ke o ongoongo pe mo kele a voice ki he hauani. Wakai ki Ngaahi ulu'i ongoongo, kei nenefu pe kaveinga tanu hala i Ngaahi kautahau o manake tau whakahoko ai ngā we. Tohi se ausi po hiwa o gai mau lao he whaunga koe hono vahe pule anga ai pa anga ke tanu hala. Pea whao atu i he ahoni ai tohi tangi kakai o whanua ki he Falealea. E ewe me Ngaahi tala noa ke he ana yangi kakai wakai eni ke whakaiki. O ku kei nenefu pe kaveinga e tanu hala i he Ngaahi kautaha o manake nau whakahoko ai ngā ue tanu hala ai pule anga. Na e whainga whoke te pire kakai ke nau ilo pe ko haifua Ngaahi kautaha o nau whakahoko ai ngā ue. Hire whakaha me te pire pule anga, te nau maru e no ai Ngaahi kautaha koe ni. Ko e taria sami waipulu, o ki kai ngofua ke tukitu ai Ngaahi kautaha, ai ana na whetu kua ki heni mo mateni tapu eluelu. Ko Ngaahi kautaha, whatatau ke whiuko o mai ke whare. Ko kore whamore a, he kai o hataha, o Ngaahi kautaha, e hataha me ta whakoe ni, a hingoa o hataha i a kautaha. O kukai ke ngō fua, e o atu ai umea koe o kulaulau mai minista. Ka koe Ngaahi kautaha koe ni, o ku lotonga online beia. O kataha beia ke kakai. Peko hinga ia koe, whahokatu sea, o kukai ke ha me ia e fufu, peko whakamatala koe o mai ka tiku mautou, o kataha. Ke totohi ai whika ke ilo ko hai ai kautere kita i Ngaahi kautaha o resisita i kure anga Tonga. Kada te nau uingat pegi whatontono ai mea koe ai whikawhaa ke fekau'aki moi online. Koe online pegi ai resita ai tia. O koe ke uhi ngai ke online o tu whake ai ki mamane ai information koe. Koe ata pegi ke resita mai hataha. I interneti ke whaingofua ngāwe. Nai wakai ngongoni ki website koe ne uhinga kea mateni o mahino o kumoone tapueluelu. O kumalawa ke te taipe hingoa koe kautaha i he website e potu ngāwe o te sioi he historia kautare ki tā mo haifua ngai kautaha o ku te whia wakai ki ai. O ku whailonga whehu i le wahe ni lorotongani peko hae uhinga hono fufu i a ngai kautahani. Kai kene whakahokoenere ai whekumi pa moe whakatotoro ai ongoongo i kavingani. Ko e tala mau inga ke ngā ue, ko Ngaahi kautaha whakatoa hiwa. Ne whakahua te tohi tangi Ngaahi kautaha e ono ne kau he tala mau inga po e pite, ko ni ko tai whia maarie. Kai whia maarie pe kautaha ia e tolu. Ai ko kautaha koe ko iloa ko Island Dredging mo Inter-Pacific Limited, pa pe whoke kautaha ko ia a Saia Moehala. I whamatala ko mau he gongo ne fekau'aki mo Ngaahi kautaha ko ni, ko Island Dredging Limited, na le sita e patu ngā ue leipahe a tahaua ko ia tisema wafi tahaua, he hingoa ko Island Drilling Limited, pena mau inasia e totaha ko Faka'osifono vale. Aho tolu koe asune ua whetahani mana liri ua hingoa e kautaha ki he Island Dredging Limited. E ua whetaha no, na toi tānake atoi he tare kita fo ou ki kautaha ko lo Nuku. I Novemba ua whetaha iwane toa hingoa koe lo Nuku me he kautaha, pia kaua tue ke pure anga o pohiwa tu ene toa ae kunau teke, tampu whakahoko ngau e tanu hala. Koe kautaha e taha ko Inter-Pacific Limited, na le sitae ua whetaha no, i e hingoa ko Tonga Pacific Project Management Limited, e he tokotaha ko mele Tohi, na mau tarekita mo inasia e tokotolu o kawai a Etuate Lavulavu. E wafe taha fitu, ne whakapekia e toko ua koe, kai tarekita tokotaha pia Lavulavu. E tau tatau pene li riwa e Lavulavu e hingoa e kautaha ki he Inter-Pacific Limited a e ulotonga ngawe a ki o au ki tainimi. E wafe taha walu ne whakahua e tokotaha kehe ke kauhe mau inasi, a e ko pesete tolu, kai pesete no fitu a Lavulavu. Na e kei tarekita toko taha heni a Lavulavu. I he tauni lewa, ne whetukutuku aia i nasi e toko tahani, whakataha mo i nasi koe o Lavulavu ke toko taha fo ou au pito ia. I he mahina tatau ai pe, na toi whetukutuku mo lakanga tarekita me Etuate Lavulavu ke he toko taha kehe ia. Ko lot Nuku ko minista polisi lolotonga aia ku i kabineti o ko anau tolu e proklama tanu hala. Ko Etuate Lavulavu ko hoa ia e ki minista ki ngai ngau lalahi e pore ngā ako sita Lavulavu, pe ko ako sita lewa. Ko e me mipai e komite makehena awe ke e mawhai ke nau fuaki e ngai ngau e tanu hala, hiri ano kantieri Ngaahi talamahau inga mo e pite na whakahau atu ke procurement, ai na lahi e longoa mo e tae whia maari e ke tanu hala. Ko Etuate Lavulavu foki ko tokontia e pāte kakai, ai o se ai e ikpare mia lolotonga, pe ko Lavulavu na taku ko tama engineer ia pare anga lolotonga.
Koe kautaha whika tolu lewa, koe kautaha ia Saia Moehala, koe taha ia ngai kaunga mea whawhare o Etuate Lavulavu. Ka ke e koko at peona mui e ngongoni ai kaveinga ni. Nai whahai pule lahi e pot ngāwe kasto mō Kelemete Vahe ai hiki toi ngāwe koia ai poto ngāwe. I e whainga koia ke tauta ofi ha whainga maalie e hūmai ai ai Ngaahi whaita o whalao ke whanua. Lo tonga ngai taimi hono toa Ngaahi tuku hao ke ni ihi o Ngaahi koloa o ku hūmai he Ngaahi uta mei tu apule anga. Pehe e Kelemete Vahe i he taimi koe nuk toa e tute me ni ihe Ngaahi koloa ko mai he Ngaahi uta mei tu apule anga. O toi hiki toi si ofi e kau ngāwe ai Ngaahi uta ke ta ofi ha whainga maalie e malawa ke hūmai ai ha koloa ta e whakalao o hange koe whainga to okona tapu ke kau āwhanua o Tonga ni. Koe lo Tonga ni te e ke nau mao ha koloa ta e whakalao hange koe whaita okona tapu i hauta mei to apule anga. Nā te whahai pe e Vahe hono whakaloloa e taimi to o e tute Ngaahi koloa langa ki ti sema. Salamo Furiwai, Kelea Voice. O ku tuia se ausa vai lahi po hiwa, whawhunga kakai koia o tonga tapu ulu'aki ke Falealea, o ku iai e mau lao i he whaunga koia hono Vahe e pule anga, ai pa anga ke tanu hala. Koe tahaua miliona savings ai pule anga koe me tau whakapanga lolo tonga awe ke pange whakalakalaka ke finance aki ai tanu hala. Kia te au o ku mau i he ne lao ia. O koe e tu unia ki he mawhai koia, ke awe hasilini pehe, lahi pehe. O talamai he konistu tone, kupu hiwa, o tatau pe, kupu lao ke no pure e ngahi paanga e pure anga, pe koe Public Finance Management Act, hiwa moe hongo fulu, a ngahi whakangata o pure anga moe mawhai pure anga sai. Ko mea koe nuku haa mai, na ngawa ke e pure anga e fo i mawhai koia, ke awe koe emergency, ke contingency fund e pure anga, o pai mai fo isilini me budget e pure anga, o awe kiha emergency. Ka koe mea kone o kumari e, ko emergency ko COVID. Ka ku awe fo isilini ia ke tanu hala. Tuku ke he ka pau ko tanu hala ko whaito o ia ke COVID, pa te la taulawa whakatonu hia. Ka aku whepaki, ai fo ingau e koe, na whai ke he silini, pia moe taumua, moe situation, ko emergency fo kia ko COVID. Ka ko silini ka pana ma silini o whakaanga i ke COVID mo ngai whaito mo mea ka tau whanmaki. Tau whakatonu hia i lewai. Ko emergency i he COVID, aho wawalo o February pasi ai e tutun kabinet ki o mai silini e tahua miliona ko ni ki whai ake tanu hala. Toki whai emergency ki mui. Ai oku pehe ku ia i mea ku whihalaki, pe mau he ngau e koe o whai e pure anga. I he lolotonga ni ulahi Ngaahi whanua, nai mau he vailasi, ka kua whakaataho nau Ngaahi kau a whanua pe poda. O ke Ngaahi whanua ku ke ia e nau Ngaahi keisi, ka kua whakaataha e nau poda, puka Ngaahi tawhatafa puka kau a whanua. Ko tonga ni ku te kei hane keisi pe mahaki, ka ku kei tāpuni pe poda ia. Na pe e siausi pohiwa, ka uhina e talu hono whakahae penetemic puka Ngaahi. Mahaki whamaman lahi koe ni, i e konga ki mua koia o i tauni, mo e ngā ue e Ngaahi whanua e koe, kai mo ua pe tonga nia i e keisi tanu hala. Koe lolo tonga ni u te kei ki hatu utu uni me hi e pure ngā fekau'aki, mo e whakahawa ai poda pe ka kau a whanua. O ku mahino ki hangongoni o kei whakahoka Ngaahi tu utu uni whakataptapu i pe ke fiu, whaloto whanua pe whamalohi e nofo wāmama o, ka ku taki mua pe ka taki e whanua hange koe ho eki me mi pe Falealea kaua e eki minister mo ui, hono mau i ai tu utu uni koe ni. Koe maari e ko hamo aia o si au laugafu no kakai ko whakafoko fisi. Kuna o slawa nau tolo live with the virus, Koe kakai ane as mahaki pa kuna u. Pea ko si awa nau ngai poda nau tolo ia ke o mai kakai mei muri. Ko nu sila he taimini koe te aha live case. Tau pehepe ko free anu sila ia. O toton ki whakaata ki hafu nau kakai nau tolo. Pea pau ai kakai tonga koe mi ai whai moha ngai trade. He kai ke tau hawa i pua tai ngata. Pau ki pe tuai pe wawe mai ka ko pau ke au mai mahaki ia ki tongani. Mahu inga upita mateu sai ko ngofonua ko ni time pe ko nei kamata ko mahino tala famaman lahi ko pandemic. Ko osmawe ngofonua ko ni mana upacheti teu ki mako ni. Na focus ya tongani he tanu hala. Ko ke taimini ke tamai pe minister mu uia. Ko mateu tongani peset pe wal nima. Tige ke peset te au. Ko fehui. Ko ha uhinga ku tuai pe he ai.
e tau mateu. Ki au, ko hui koe hala e tau focus, koe hala e tau whamamafa, right from the beginning. Kamata anga pe e hoko pandemic koe ni. Na e tō e whamamafa ia, ki he tanu hala, ka ikai ke tō ki he tō mahaki. O ko kei hoko atu pēhano whai Tokonia e pāti demokalati o to motu wanga ofa, ai ka kai koe ai whanua lolo Tonga e ngahi whataputapu i me ngahi haa koe ai COVID-19, peheke ngahi hoi sia COVID nei hoko meihe saikolone ko haloti. Ko Ana Fifita Koli me whakaikiki o i talanoa koea. Ko e ngahi Tokoni e ni mehe kaupōpō o i pāti demokalati o to motu wanga ofa, me tu apure anga, pehe ki Tonga tapuni. Na whahau kai whakatala noa e ongoongo ni ke Palestini vai ni kolo tauwha mo hei nawe kai wha i he ngahi Tokoni ko whakahoko. Ngā e whakataha. He fo i kaveinga ko e ta Tokoni ki o tau kakai ki Tonga. Pe koe hana whainga matunga, pe hana whainga whakalea. O whakaukau koe ni o mau whai, o ku whatu pe ia, pe me uhinga, ko e Tokoni a hata koe, hotau kakai. Pea aku maulawe ko toa pe aku hoko ko toa pe ngai sino ngāo e koe ni ko hano teke. Pe ko hano whakamo ui whi whakaukau na i tangata iki ko ne malolo ai ofa ke masiwa. Pea pe ko hano hake aki ai masiwa. Meka te whito hi e ngāo e me whakaukau ko ne kuwhai. Ai mautolo ko ni pe muri. Pea ko te tuko taimi ni, koe toki hoko ni a mea behe hanga i whakaukau at kia i. Ai lava kakai toko lahi, au pito me ngai whonua muri. Ke nau sio pe mo amata ke ngau koe no whai, pe nau wala mai. E kakai, te ke whawhi longo aki, te ke whawhi sio whaki. Ka koe uhi, o hange o kune hulu i mai whakaukau o kuongoi, e ni ihi koe ni, ai fu i kaveinga na i tangata iki, koe tau ngā ue ke hake aki e masiwa i Tonga. Pe koe hi mahalo, koe ne toki mapuna hake whakaukau koe ni, malolo i tangata iki. Pe lava rewa ke mauala mai ke mautolo koe ni ke, ki ano whakaivia mo whakamalohi e whakaukau. Ai kuhinga pehea ngai whakaukau koe ne mau tāno ki ai, mo whakotoutu ngai ngāue. Lahi au pito ngai ngāue mo Tokoni, e ngai tapa ke kepe. Pendengo ko he mea ni toki whotutu whoou, pia toka matai ke peni. Teke ke lava, ke pehe ke lava hano fatu whalere ngā ue ke lava o lele, pia pamhono taimi, ngā ue, pia hano fuoloa ene alu. O e taimi tatau pe mau whalere whaife ngā ue, pia mohano o fatu pe mi he rotonga ene re ngā ue. Hamea e mātu o ngai ki he lelei. Pea mo Tokoni, ono moni hika ke tau lawa ko toa o alase ngai whia mao, o tau kakai me Tonga. Ka pau pe ke tau whiri pe, a mea e whiunga pa moe ngai nima Tokoni u whai me muri. Pea kumbanga tonga pe hepe. Pea nai whakatau mua e mau Tokoni ki Tonga pea mo eua. Hange pe koe mea koe ia na mau lawe iat me heni, i he ongoongo ai mafasia na hoko i eua, pea pehe ki he konga tonga tapu. Pea koe Tokoni na mau whai ana, na e lahi au pito e ngahi whamili, o kui kai ke nau tui, ki he tui patoa, pe koe toka haterine ai patoa, kana nau kau mai i hono whakaao ngai, ai ofa na e whai. He kamataanga e mau talatala noa ke whakamahi noi a e mau Tokoni o kui kai to e makatuunga ia i ha whaahinga uhinga kehe me he ofa i he kakai na e wesia i he whakatamaki na e hoko pea whakataha pe foki e ana pea mo hoko mai a e tō mai a mahaki COVID-19. Ko wakaieni ni ihi ni nau tai mali me ngai Tokoni. Ko te kai ke ufai ha whakamalo ko ula tuwa whakavita. Ma whakamalo ke ta mahewan. Uhi ko ngai loto toho. Kune hanga whakalo toa ki nau tonu o te mulina. Ke nau Tokoni mai ke masiwisiwa toi masiwisiwa. Hange ko ki maha tonu mawanu hanu e whonua koe.
whakamalo ki he kawhatoa ka tau pe murina. Mo ofa ho. Tuku hifo ho mo fie ma mo family. Ka mo hango om he me maha me suka. Hape me ak mo omai ke mau lave mo nua he. Aha ko hen. Pe aku mau kau he lau mau lau he kau. Ma whakamalo ai. Ka teki mo tolu ho mo ofa ko fuaki ma mau tolu. Honga pito ka me mo ale ai mo ke ka honga ke ofa ko mai. Si na se kai ngai ko no. Ora be ko no ni malo ma mai mi ko ma ko ni ko mo ui ma pe mi ta. Ko malo mo to mi mu di mo to he. Ko ba nga be ke o ko be ta ngai ko ko ni pai to pa ma malo kan e ta ma o to. Ko ti ta to ka to ke la ma ai ka mai ya. Ko ka kai o na ma o no lo ni to ni ke. Me o to tu ya i ko nga pa ti ya la de ma lo ai na se si mai pa mi to ke. Mai ko pala don to mi mu jo be ke to ngai pa to ai ni ko ko. Ya ko ni ko wa ke ni ai ha pa to. Mo ko pa wa ni ko 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 be ko lo na mai o ngawe ki ai. Ko ke ka ko be ai. Kala pe na mai ko me ko tala ki ai ko risi pe ko a ko na to lu ya pa na pa mi ko ko lo. Ta su ko na to ko na pa na ko to ki mu pe na to lu ki ya ko lo pe ki ya ko ai. Ka ngai Tokoni ko ni na kawai no langa Ngaahi whare o ngau tolu na whaingata ia i he matangi. Totongi mai a Ngaahi huta mei tu apure anga aia koe fie mau ia a Ngaahi whamiri mei Tonga ni. O atu mo Ngaahi mea Tokoni whakaapi kia ki nau tolu na fie mau vivili. Totongi mo Ngaahi ako e whanau ko ia aia o fie mau vivili ke totongi e nau ngai ako. Pe mo Ngaahi Tokoni kehe pe. Ana Fifita Koli, Kelemete voice. Na e au take atu i he hoatao e ahoni ke Falealea o Tonga ai Tohi tangi e kakai whanua i he kaveinga i peo tanu hala. Na e whakahae se are Fihaki me vahenga tonga tapu. A ngai makato unga ta e whia maari e kakai whanua o nau whahua tua e Tohi tangini. Ke mātu aki ta ofi whakaufuri hono whakamoreki ta e whakapoto ai pa anga kakai whanua e tanu hala. Ia koe makato unga Tohi tangi a koni kwa ke tohi uri ulatai hono ngahi tau kaveinga ona. E mahino pe ta was fanongo he pure anga ko ni e ta mahino me vei ua na fai fatunga e kai ngatai na fa more ke fu pangala ko tanu hala ata Me teu ke no. ta ngai no ngai ka ta e ngai no ko ke tanu hala ko mi ke fa more ka ta ke tanu hala e ngai ka to ko ya ko me ka to ke tanu hala Faya le loto mama me ta se mare da tai o ke me tan ala be mau inga we me mau inga ke mo ke kakai mau inga na mo ui de o ngai fai to o fara mahaki o os pe o mau inga le ke tenga pure ngai ke fa foto o de na ui ta ki na to ngai me o na fai na ui ta ki ko pe he ko ngai ni o e to kanga i ko wiki tahi wa kai fonua la lahi koi mamani o Saia ngo nau hala Faka'osifono mea kato o nau tole ni tō lahi ai mahai pe tau tanu hala tau tolu ki hane Tokoni ana ke mea ko ia te kapau ku hoko mea ko ia ke nau whai ngai ku whakamare ware koe ni o tae fie mare ka kai o fie mawa me ka kai ki whakake te tau tokanga ke mui e ka kai pe ngai fwoi a kau whare mahai ki o lahi ne o si ngai fai to se me se para maki para se me se mo ke fale rei ke mo uia ka kai da devo pe mo na to ka ki ako ko mau inga ngai me ia ko mau inga nge i he tanu hala pe ka ta he ta lo to ke tanu hala ka ko hala ta lo di ta fono ka ta to mo i he me ta ta ke i lava pe fa la ka pe mo fono ai wa pe a ko ni ta tu i ka pa ya whanonga pure anga, pa kumau ina ke whanonga pure anga ke kakai. E pe pāna tuku hau e kakai, ko hina e tangi, ko e tangi e kakai, ko e nau pāna tuku hau, ko iani e wa inga ke pure anga. Ko iani wai ke whai ake no ka malu he pure anga. Pe pāna tuku hau e kakai. Ka neo mo una honga to e furi, mi o holo ki mea ke. Ka kono whakatoa, ka pāna tuku hau e ne kakai, ko hinga e to i tangi. Kana pe foki he ikpare mea, ko e tanu hala ko konga pe e whenga pura ngā koni ki hono tau i koia e COVID-19 tahi wa.
O ku whapapau I me toi tangi, ko nau mau ngai whamatala whalala anga, ko Faka'osifono e pure anga ai ngāwe koia fekau'aki me tanu hala ki ngai kautaha o ku ikai ha anau tau kei, pe ikai ha sino I pa anga ke whai ake ngāwe. Na tau whakatu he toi tangini o ku iai ni ihi he kabineti, o ku iai e nau whelala vei mo ki nau tolu koia, o nau mau e ngāwe fekau'aki me tanu hala. Na tale lehi e ksea Falealea Lord whawhanua e toi tangini, ai na whakahua te komiti koia o ku nau toka ngai kina a senita koia e Falealea, ke whakahua te te nau tolu ke toki tepile I mea taimi. Ke whemea aki kai ho eki me mipa e whare o whakau'aki, pa mui tai whia maaliani. Ka kata pia mua ngongo ke e whiawhini, mai whakaamuna o tō noa te ke loto whale o tōnga kotoa. Whamanato toi pei kia o ngongo, pe koe whakaiki ke Ngaahi o ngongo tatau, malawa ke whetutaki mai ke whika e telefoni ua taha ni meni matolu. Salamo Fulivai, Kere Avois, malotau ke whia mai, ka mōrea.